Arcebispo da Arquidiocese dele, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Hateteng, tempo quaresma, Hanori, Basarani Católica Tomak, tem que lohamutuk, hodia 15 mehi nebeiha. Dom Virgílio Cardeal Hatolia Fuang Nele Husi Umilia Banghira preside misa Basrani Sira iha Igreja Katedral Kuartani. Niadihan Quaresma ne Fohanoin Basrani Sira hanesang retiru Basrani Tomak, retiru dan be vida Serani Tomak batinang ida dala ida atau lau hamutu. Dom Virgílio dihan hanesang mensajen maromak niang nebe transmiti Basrani Tomak li Husi Profeta Sira, mas ke dalang uin may betengki lori ema ba finalidade ida, objetivo ida iha Moris. Ni hateten dala barak ema hutu preocupa liu dalang ida nebe belolori ema ba sucesso bele fohak solok basira niaan buat nebe mai husi sira ni carreira nomos mai husi sira ni Saudi. Serani sira ya parokia Imaculada Conceição Vila Verde hak solok simu lorong ne tambah lorong ne importante basrani katolika hotu hodi hakribi sala halo oração no jejun. Serani sira simu quarta-feira cinzas ho uda weng nebe hahuna turu ke capital dili mai bela hamate espírito vontade fiar serani nian. Serani sira na fating ho entusiasmo tuir misa mas que lau he udan laran kahambrik det he udan laran ho dirona misa balorong importante nia. Entretanto, ia âmbito celebração misa quarta-feira cinzas ia paróquia Imaculada da Conceição Vila Verde ne responsável máximo Bacoro Rossi São José Maloa. Equipa reportagem Estel News.